Good evening everybody. Goeienaand aan almal. Would like to welcome you to another session of talk with myself, your host, Brandon George. Tonight we've got Sister Elsa Dean joining us, as well as Deacon Lujak. So during the month of October, we as the Macedonian young adults will be driving several sessions during the course of this month. So I would like to encourage each and every one of us. Last week we touched on salvation. This week we're going to touch on justification. To everybody that has tuned in so far, I would like us to subscribe, like, share, and comment. Please tell us where you guys are joining us from so that we can engage in this talk. Amen. Yes, so myself, Brandon George, Sister Elsa Dean. Sê maar of ek die naam reg sê. If you can give us a quick introduction, who you are, and also a short testimony on your journey with God. Over to you. Good evening, guys. I greet you all in the wonderful name of our Lord and Savior. My name is Elsa Dean Dennis. I'm from PE all the way from Western Park, and I'm excited. My work with God started in 2021. Ek Engels en Afrikaans door mekaar, jammer julle. Ja, ek het hier 'n baie moeilike tydperk van my lewe gaan en ek was sê by die Here nie tot aan al ek was 'n rou sonder, gedrank, gerook en alles. Yes. Ja, en ek en my man het uit deur 'n rowwe tydperk gegaan en toe word ek gediagnoseer met kanker. Vriendin van my ma, ek het dan kwai depressie gelei, anxiety en alles en ek het pas die merke in my gesig gehad en er was 'n groot aanpassing en dit het my gevat in depression in. Yes. En alles so sy en 'n vriendin van my ma het gekom na my toe en met my kom praat because ek was 3 dae in my kamer in die donkerte afgesluit van die wêreld af. Yes. Wil met niemand praat, ek kwaad vir die Here. God, I just came through all of this en nou is dit nou nog kanker. Yes. Nou word ek gediagnoseer met kanker. It's kind of like in die ergste van dit as gewees as 'n mens aan kanker hoor, dink jy instantly aan dood. Correct. En ek kyk terug op my lewe en ek sien wat 'n gemors my lewe is. En ek kyk na my kinders en ek besef ek was skaars 'n voorbeeld vir hulle nie. Wat het hulle verder in die lewe en wat kan hulle nou van hulle ma? Yes. Besides die wat ons deurgemaak het en vir hulle gewys het. Wat ons gewees het, deur dronk en al die fights en alles wat hulle moes deurgaan en hier kom ek nou met dit. But hierdie vrou kom na my toe en sy sê vir my, ek het nie baie woorde om vir te sê nie, but wanneer jy in die wêreld en as die vyand uit om te kill, steal en destroy en jy kan sien deur wat jy alles gegaan het, hoe die vyand jou hele lewe kind of like omgedowel het en in watter posisie jy sit en alles. En sy gee toe nog vir my die en dit so pragtig vir my is wat ek nou in justification kom, wat ek lees Ephesians 2 verse 8 and 9 that justification comes through faith in Jesus. En dit het my so bewoog gemaak aan 'n dag because why? Sy sê toe nou vir my dat die vrou wat in bloedvloeiing gelei het, sy gee vir my Lukas 8 vers 43 en sy sê die vrou het alles probeer. En jy jouself nou al so vergooi in drankies en depressie en alles, gee die Here 'n kans. Because toe die vrou die Here kan sê toe hierdie Here instantly. Amen. Yes. Wow, en dit is amazing. En ek het geworstel met dit en dit het bygebly. En ek dink dit is die tyd wat die Here my tot stilte gebring het. Because om my te kry so in die siekbed wat ek nou by die hospitaal moes gewees het, deur die operasie moet gaan en alles en dat die Here nou kan praat met my. Come on. Yes. Maar wat ek kan sê wat so amazing is, die tyd wat ek toe besluit om my hart vir die Here te gee. En ek sê, ek word gedoop die week voor ek geopereer word. Word ek gedoop en ek het my hart vir die Here gegee. En die feit dat ek die volle vertroue in die Here gehad het. Come on. En die Here hy kans gegee het na die operasie en alles wat ek terug gaan. Toe as die dokter ook astonished because why die lamps in my arm en alles
was weg. Come on. So I was healed instantly. En that is the amazing part van alles. Yes. Praise die naam van die Here, dankie. En dit is vir my, ek huil baie keer vir vanaand, kan ek dit daarom inhou, because ek is so bly en ek is excited. En toe ek deur justification gaan en ek sien, van it as a gift from God, and it's peace with God. When you have faith in God, it's peace with God. Yes. En toe besef ek, dat die Here instantly nie net my geheel het nie, maar het my instantly peace gegee en kalmte dat ek kon alles accept wat ek deurgegaan het, vrede kon gemaak het met dit. En because is net die feit dat die Here so lief is vir ons en hy liefde het my totaal nou ontvang. Yes. En ek dink die tyd wanneer ek was ook op operasietafel sometime back, and I think the time when you're on the table, you have no guarantee whether you're going to come out alive or not. Jy kan maar net op die Here vertrou. Yes. And I think that's the best. You've got nothing to lose that moment. Yes. You've got all to gain. When you go through things in life, the word justification, it's a gift of grace received through the faith, not by human effort. And for me, that saying, received through faith, and that moment, once you lay on that table, jy gaan ook geslag word, of wat ook al, it's your faith that activates the grace that God still grants you to come out on the other side. Amen. I just thought, let me just quickly jump in there. Yes. Ja, so dit is die feit, die vertroue wat ek in die Here gestel het en ek was baie bly dat ek die Here die kans gegee het in my lewe. Dit is my eintlik my bemoediging vanaand. Because why? When you have God on your side and you have that peace with God, you have peace with everything else. So no matter what happens in your life, how many storms you're facing, knowing that you have God, en hy doe al deur soveel gebring, weet jy dat yes. For me, automatically, whatever we go through, we always say that God has a plan. Yes. That's the peace that we actually practice. Yes. Okay, die sage lyk nou 'n bietjie vir my deur mekaar, die storm is ongemaklik en alles, but ek is seker daar's 'n rede. Yes, there's a reason en ons gaan deur dit kom. Jy gaan deur dit kom. Yes, that's it. Ja, jy gaan deur dit kom. Here gaan jou deur dit vat. No matter how dark the situation looks, you also have, jy moet altyd die hoop en die feit dat dit gaan op die einde van die dag, is dit die perfect plan van God. Because as ek terugdink aan my lewe, hoe dit gewees het, en as ek nou my lewe sien, en het soveel miracles gebeur in my lewe. I have so many testimonies. Die Here het letterlik nie net een ding in my lewe geheel nie. Hy het verskeie goede, amper asof alles wat nie reg gewees het nie, het die Here kom regmaak vir my. Amen. Just with it, met hy een step, hy leap of feit, met die besluit om my lewe oor te gee aan God. Amen. Ja, so my bemoediging vanaand is, ons is niks sonder die Here nie. Amen. En gee as luisteraars vanaand is wat nog nie by God is nie, gee julle harte oor aan die Here. Dit is die beste besluit wat jy ooit kan maak. Baie dankie. Thank you very much. Baie dankie, Sissie. Deacon Lujak Smith, over to you. Goeienaand aan al ons aanlyn kykers, Brendan, Elsodien, groete aan julle ook. So ek is van oorspronklik Brood en Botter uit Port Elizabeth. Yes. Ek raak groot in Acadia en klein skool. So dit is soos die mense sê waar ons naalstring lê. En ja, ek my pad na die Here toe soos baie al miskien gehoor het, is 'n bietjie besonder soos een en elk van ons is of getuies is. En ek sal nou nie in diepte gaan nie, maar ek sal net so sê hoe ek ook na die Here gekom het. En soos baie weet ook al teen nou al dat ek so 'n paar jaar gelede, min of meer 10 jaar gelede ook myself beseer het en my nek op 2 plekke gebreek het en
verlam was en apparently ook amper van hoe sê hulle dood verklaar was, maar omdat ek moes gesterwe dit, was dit die geleentheid geweest vir my om te lewe. Come on. En dit is die plan wat die Here gehad het met my, dat hy my moes gebreek het sodat hy kan my oorbou. En eendag bevind ek myself in Timothy Valley, soos jy ook self weet, in Brendan by 'n open air. Yes. En ek is nog ook vuil van die sonde, jy weet, drink en rook en in hierdie wêreld en jy weet, en die Here praat met my eendag op hy open air en soos die mense getuig, staan ek en ek staan in twyfel aan met die gedagte of ek ook my testimony moet kom gee. En terwyl ek nog so vaskop en twyfel, jy weet, is dit soos die Heilige Gees of iets my vorentoe stoot. Yes, because daai oomblik is jy's nog nie voel jy het opgegroei in die kerk. Ja. But jy's jy's nog nie so comfortable wanneer dit kom by die dinge van die Here. Daai momentie. Definitief, jy weet, ek raak ook groot in die kerk en soos hy Sunday school, youth and all those things. But soos ons groot mos nou word en ons nog nie die Here aangeneem het, dwaal ons ook nog in die wêreld en in sy plesier en whatever hy offer. Maar ek kom by hy oomblik prior to that, nee, gebeur ook iets in my lewe waar ek ook amper weer my lewe gekos het en so paar maande na dit in 2020 as ek by die open air en die Here praat met my, jy weet wanneer hy burning kry en hy yearning binne in jou en het voel asof die Holy Spirit my vorentoe stoot daai dag en ek sê ook asseblief kan ek ook net iets sê en ek gee my getuie so en wat die Here in my lewe kom doen het en wat dit gebeur met my en goede en jy weet die respons van my testimony vir die mense so jy weet die mense in trane gehet en van hy dag af jy weet is daar net 'n shifting wat ek kom kry because why die lifestyle wat ek het was besig even om my marriage te affect om my kinders te affect en selfs my persoonlik lewe ook te affecteer en dit is waar die shifting gekom het en dit is die prys wat die Here vir my betaal het jy weet die om my hoe kan ek sê om my vry te spreek van hierdie wêreld af. Amen. Nee? En van hy dag af het ek probeer en tot vandag toe probeer en werk aan om te bly by die Here. En by die skuiling by sy voete te vind van ons is guaranteed om diep 100% perfectly te loop. Yes. Of dat ons nie kan afdwaal nie. En dit is maar net in my perspective dat ek aanhou om te doen wat die Here wil hê om te doen. 100%. I think so what I've done, I actually went to go look to see what Google can tell me what justification is. Just in comparison, so Google comprises of data that's inserted through various sources, biblical speakers, etc. And the summary came up according to or regarding justification in the Bible. Justification is God's judicial act of declaring a sinful person righteous based on their faith in Christ Jesus, not on their own merits. It means God views believers as not guilty or counted righteous because Christ's perfection and the atoning work are credited to them. This declaration provides a new status
and a right relationship with God, freeing the person from the penalty of sin and its punishment. En as ek geluister het na julle journeys, julle life journeys so ver, en even myself, ja, ek het opgegroei in die kerk. Ek ken nie baie van rokery, drinkery, parties en allerlei lifestyles nie. Van ja, my ma was 'n bietjie ja. Sy was 'n bietjie aan die streng kant geweest, but to God all the glory. So I went and I found this summary with regards to justification. But having this sort of information through Google, you should also see if it comes in line with the Word of God. Because die woord sê vir ons dat daar valse profete gaan wees en allerlei hy snaakse goedjies wat ons nou teekom. In Romans 3 verse 23 to 26 says, "For all have sinned and come short of the glory of God, being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus." Verse 25 says, "Whom God has set forth to be propitiation through faith in his blood, to declare his righteousness for the remission of sins and that are past, through the forbearance of God. To declare, I say, at this time is righteousness, that he might be just and the justifier of him which believeth in Jesus." So justification is a case of, number one, where faith comes into play. And we need to believe in Jesus Christ in order to gain access to the justification. From your point of view, what would you say in terms of justification? What's your understanding? Jy weet, Brendan, soos jy sê, ons moet publicly eers aan hierdie tipe topic die truth kry en facts. Yes. So, en ook om by te eet wat de Romeine 3 sê, vanaf vers 22. En ek lees nou die Afrikaanse gedeelte. Wat vir my so mooi is dat het sê, die gerechtigheid, namelijk van God deur die geloof in Jesus Christus vir almal en oor almal wat glo. Want daar is geen onderskeid nie. So, die justification dat ons in ons geloof in Jesus glo, Yes. ons gerechtigheid verklaar word. Because jy weet, deur die sacrifice van God, wat sy seun vir ons gegee het, Yes. deur middel van sy bloed, wat hy vir ons gestort het, en om ons, jy weet, te declare righteous. Nee, die woord van die Here sê verder, dat hy deur sy genade sonder verdienste geregverdig, deur die verlossing wat in Christus Jesus is. So his grace, through his grace, we were set free and declared righteous. Yes. But wat so mooi is van die skrif, justification, is dat ons was veronderstel om haar prys te betaal. Sy seun Jesus Christus vir ons betaal het. En omdat ons in ons geloof glo in Jesus Christus, ons righteous declare is voor God. Ons moet ook weet dat omdat ons so vol sonde gewees het, dat daar 'n onderbreking of 'n muur tussen die mens en God gewees het. En dat Jesus Christus hy versoening gebring het deur vir ons te sterwe op die kruis van Golgotha. So ons was geregverdig deur die opoffering, nie deur dit wat ons gedoen het nie. Amen. Of soos jy sê, ons goeie werke of ons nou 'n kerkloop of whatever. Yes, yes. But it was a free gift. A free gift. En ek Dit vir my, dit is uncomparable om dit
even te dink ons kan dit terugbetaal. Come on. Ek dink die gedeelte wat jy nou aanhaal, is ons werke. And I think we need to make that attent to all our listeners, to all our spiritual brothers and sisters, and even die persone wat nog ongelowig is, dat het wil nie sê omdat ons kerk loop, en ek dink ek het dit aangehaal laas week, dat jy guaranteed is om hemel toe te gaan nie. Het wil nie sê dat jy active is in 'n department, jy is active in 'n leierskapposisie, dat jy is guaranteed. Die woord van die Here sê, word of the Lord says, not everyone that called on my name will be saved. Or, sorry, nie almal wat gesê het, Here, Here, gaan hemel toe nie. Because enige ene kan die Here se naam gebruik. En ek dink ons sien dit nou in die wêreld met die false prophets, that they use the name of God to gain riches. Yes. Instead of souls. You see, they actually sacrificing souls for the riches of the earth. Sissy het Because ons raak verblind ook, dat het eindelijk meer nou oor ons gaan. Yes. Ik heb ook iets die ander dag gelezen, wat een testament, een opsomming van iemand wat gepreacht het, wat ik gelezen. En dan zei ook dat ons, wat in die kerken is, ons is mos nou gesuif, so ons gaan hemel toe, en nou judge ons die, wat in die wereld is, wat misschien drink en rook, maar dan is hulle harte meer skoner as ons, because sometimes we don't have the fruit of the Spirit. En dit is die belangrikste by die Here, dat ons die fruit of the Spirit het. Dat ons al daar die dinge het, binnekant in ons het, dit uitlewe. Yes, Because dit moet uitgeleef word as jy gesuif is, as jy kind van God is, moet dit kan wys deur jou lewe, dat dit is wat jy uitlewe, the fruit of the Spirit. En baie keer lek ons in dit in. Yes. Because we struggle with unforgiveness. We struggle with hate. Ons is so lief vir almal soos ons moet wees. Ons het baie keer skars naaste liefde vir mekaar. En ek het so hartseer geraak dat ek het nou lees ook en ek het Philippians 3:9 gelees en dit sê, and be found in him, not having righteousness of my own, but comes from the law, but which comes through faith in Jesus Christ. Ons raak so righteous in onsself, dat ons nie agterna mee oplet, Yes. dat ons nie meer die vrugte van die Gees het nie, Dat is, dat ons lek dat is. aan het ding. Yes. En ek gaan terug en ek lees in Romans 5:9, based on Christ's sacrifice, die groot sacrifice dat die Here gedoen het, deur om dood en resurrection, dat provide die basis van justification. En is so wonderlik dat wanneer jy tyd spend in die woord van die Here, leer jy eintlik meer vir jouself ook. En dan praat dit en dit spreek tot jouself, dat jy letterlik ook kan sien in jouself en waar jy lek en foute wat jy kan Yes. wat jy kan sien wat ons want soos ek sê, dit is so maklik. Ons besef het selfs baie keer hoe maklik is dit om nie die vrug van die Spirit te hê nie. Dit is. En allerlei verkeerde goedjies, because dan rectify ons onsself dat die Here verstaan. Ek moet so voel. Yes, dat because is. hoe kan ek deur dit gaan of En ek dink dat dit is 'n gedeelte van wrong justification. Yes. We tend to justify the sins that we do. yes. In a sense that ek is maar net mens. Just to the comment that I made earlier, I just want to clarify to our listeners. So it was Matthew 7 verse 21 to 22, or just the 21 section. Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that does the will of my Father which is in heaven. Amen. Yes, I just wanted to clarify Jy that weet net through so the word of klein God. nog 'n touchie by dat justification being declared righteous doesn't excuse you from your sin. You are just being declared righteous because of your faith. In Christ.
in Christ. Yes, van baie mense, hulle vergeet, hulle dink nou hulle sondes vergewe omdat God gesterwe dit vir ons. But God het net verzoening gemaakt so that you can have a relationship with God. Yeah. Because the sin has divided us from God, and that's why God turned his face away from us. Yes. En dis hoekom die sacrifice gemaak was. En die righteousness gaan oor die mens, but you are not being acquitted from your sins eternally. Yeah. You still need to We are still in a sinful world. to make right with God in terms of that. And that is where you need to by hom aanneem as jou verlosser en zaligmaker. So just a quick question. Why is justification important? Kan ons sê, is there a way that we can bypass justification? Did you guys say? Ja, in my perspective, justification is die eerste step, is die foundation van ons verlossing. Nee, en dit is die verzoening wat ek gepraat het. Want dit bring ook die holiness en die sinfulness. Dit compare dit, so te sê, dit bridge a gap between God's holiness and sinfulness. Nee, en dit allow a relationship vir die mens tussen God en die mens. Yeah. Dit is wat ek nou kom kry het, want soos in my perspective en volgens ook die woord van die Here hier, nee, het sê deze date of soos Corinthians 2 Corinthians 6:21, het sê vir ons, for our sake he made him to be sin who knew no sin, so that in him we might become the righteousness of God. So die heiligheid van die Here, the holiness was so groot van die Here, dat die Here sy seun gegee het om die sonde bo hom te vat. Om die sonde bo hom te vat. Yes. Wie nie sonde geken het nie. Yes. Sodat ek en u blameless kan wees. An opportunity can kry om. Ja, om 'n relationship met die Here te hê. Yes. Amen. En justification is ook die key aspect van salvation. Ja, en justification enables ons om 'n regte verhouding met God te hê. So dit is baie belangrik. Ek het ook Psalm gelees, 51 vers 4, waar David gebid het aan die Here vir justification. En dan sê hy ook also that acknowledge, that justification acknowledge through repentance. So justification is baie belangrik. Yes. Because also bring het ons, soos Romans 5 verse 1 sê, justification brings peace with God. Amen. Amen. Yeah. I've got Galatians 2 verse 16 here. It says, knowing that a man is not justified by the works of the law, Yes. but by the faith of Jesus Christ. Even we have believed in Jesus Christ that we might be justified by the faith. I think the word faith, it comes so baie op. And I just want to quickly go to, I think, Hebrews 11 that speaks about faith. But just to come back to that scripture. For by the works of the law shall no flesh be justified. So in order this whole situation or path that we are on is a faith path. And I think we as human beings, we tend to forget that what we are working towards is not a flesh, fleshly, but it's a more spiritual journey that we are currently on. I think
I think there's also scripture where it talks about the flesh and the spirit that's continuously in baie in stryding met mekaar. And it comes down to scenarios whereby we go through the salvation process, we go through the justification process, baptism, accepting the Lord as our Savior, Jesus Christ. En dan word ons besig met die dinge van die Here. En dan die vleeslike kant, ons word so besig by tye met die vleeslike kant. Then we tend to forget about feeding the spiritual side. And that is through the believing in the faith in Jesus Christ. That section, that's to do with our spiritual side. Soos jy het nou gehaal aan Romans 5 verse 1. Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. I like the word through there because Jesus also says in the word that no one can come to the Father except through the Son. You see? So in order to gain access to the justification that Jesus laid, because die Here, hy stry vir ons. As hy negotiate met sy Vader, he needs to justify why do I need to spare Jacques. But Father, before you cut him off, give him another season. Yes. Before you cut Elsedine off, give her another season. Okay? That's the justification that Jesus brings to his Father God, and then God says, okay, right, you have justified why we need to save this child. Yes? Yeah, you see, Brendan, once the believer believes in Christ, Yes. that is his start of his faith in Jesus Christ. Amen. And it secures us, and it's assuring us that we no longer being under guilt from the world or future punishment. Yes. But it doesn't exalt us or acquit us from our sinfulness. From our sinfulness if we don't repent. En die is nie van een persoon se disobedience. Say for instance Adam Yes. was disobedient. Dan kom jy nou na God, na Jesus Christus se obedience toe. Yes, come on. Nee, waarvan hy obedient was towards the instruction that he must go and die for us. Yeah, I think there was a part where Jesus prayed to his Father, and he asked him if it's possible, laat die bitterbeker verby my gaan. Spare me from this, if it's possible, but if it's in your will, let your will be done. Ja, en dit is hoekom justification ook die foundation is for salvation. Come on. God's Jesus Christ, his obedience towards his Father. Because if he didn't do this, Yes. he wouldn't even have the opportunity for righteousness. And we wouldn't have had the opportunity to sit here tonight. Just to a scripture to refer back to your testimonies earlier. Revelations 12 verse 11 says, and they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. And they loved not their lives unto the death. Just in closing, a few bullet points I would like to put down. The nature of justification. A legal declaration. God's act of justification is a legal
declaration, not a change in one's internal character. By God's grace, justification is a gift of God's undeserved favor. Met al die goede wat ons doen, het ons we don't deserve this. Yeah, we don't. Really, we don't. Through faith, the means by which this grace is received is through faith in Jesus Christ. So that's the step that we need to take, is the faith. So to all our listeners, anyone watching tonight, if you haven't met or if you haven't decided that you would want to change over, I would urge you, take this opportunity. You've got nothing to lose, but so much to gain. Many think that there's no life after death, but we believe there's another life through Jesus Christ. And that's the only sacrifice that one needs to do is sacrifice the worldly things. Put your faith in Christ. Yes, ons het die Here nie gesien nie, maar ons glo, ons geloof is deur om te glo in dit wat ons lees en dit wat present is. And I've got nothing to lose. As a child of God, believing in Jesus Christ that has died for me on the cross of Calvary, I've got access to everything that the world got access to. Yeah. Soos jy nou sê, you've got nothing to lose. En dit is die presiese woorde wat die dame vir my gesê het. You have nothing to lose. So try out God. Yes. En ek kom weer terug na grace toe. Because why? In die toestand in wat ek gewees het, het die Here grace gehad om my nog 'n kans te gee. En dit is waar ons so bevoorreg is. Dat ons daardie kans kry om te kan regmaak. Dit maak nie saak. Jy hoef nie te voel dat my sonde is te swart nie. You know, sometimes voel ons so because I define die battlefield is hier so in your mind en jy is minderwaardig, jy is so goed genoeg hier because ek weet ek was daar gewees. Dit is ook net dat deur God wat vir ons gesterf het om in te tree by die Vader. En soos hy ingetree het vir my by die Vader, dat hy vir my daardie grace letterlik genade gegee het. Yes. Dat ek moes deur die doop gegaan het om die Gees te ontvang. Dit is net so amazing wat die Here kan doen en wat ek kan sê ook vanaand aan ons luisteraars dat taking om die Here aan te neem, om jou lewe vir God te gee, jy het regtig niks om te verloor nie. Because om hy 360 turn te maak vir God, glo my, jy sal nie spyt wees nie om hy 360 te doen vir God vanaand, om daardie heeltemal turn over, because why, soos jy kan kyk in die wêreld en daar is letterlik niks mooi as ons in die wêreld is nie. Yeah. Dit lyk lekker, maar dit is letterlik niks mooi nie. Dat is niks dat ek kan oorbreek van die wêreld nie. But there's a lot of things that I can break about by God. Is baie wat ek kan sê. En daar die Here my gered het. En daar die Here aangeneem het. Ek is eintlik excited om dit te kan sê. Is baie wat ek kan sê. Die Here is so goed vir ons om genade. Dit is net amazing om dit te kan even describe in woorde in like die ultimate sacrifice wat God vir ons gedoen het. En deur dit te doen, kan jy luister en ek kan nog Jacques se testimony. Yes. Die grace dat die Here vir ons gehad het om ons letterlik uit die dood uit terug te bring in die lewe in. Wow. Amen. Hallelujah. Apart from words of the law, it is not achieved by following the Mosaic law, but through faith. Resulting in peace, a significant outcome is having peace with God and becoming His children. Elshadeen, baie dankie. Deacon Jacques, thank you very much. I appreciate your time this evening. And I do appreciate all of our online viewers, our listeners. As we mentioned earlier, please like, share. Again, we've got nothing to lose, more to gain by just liking our page, sharing, and to grow this gospel. So in closing, I think it's just best that we do a prayer. Pray for us, for our family,
For everybody watching and everybody that will still be continue viewing this talk session. But again, thank you very much, everybody. If you can just bow our heads in prayer. God bless. Our dear Heavenly Father, I want to come to the name of Jesus to thank you for your mercy, your grace, your love, your peace. Heavenly Father, you woke us up a day known to you and unknown to us, mighty God, and graciously you found it in favor, mighty God, to bless us during the course of this day. Many has opened their eyes, Heavenly Father, and lost it during the course of this day. But you found it in your favor, Heavenly Father, to keep us safe, Heavenly Father, to keep us still graciously on this earth. And this is an opportunity for us while we're still alive and breathing. It's an opportunity to make right where we need to, Heavenly Father, to ask for forgiveness, mighty God, to ask for salvation, Heavenly Father, justification, glorification, Heavenly Father, because everything, and to renew our faith in you, Lord Jesus Christ. Mighty God, I ask and I pray, Lord God, that everybody that's listening, mighty God, that has listened through this talk, mighty God, that they're still going to view and watch this ongoing, Heavenly Father, I ask and I pray, Lord, my God, that you would bless them, mighty God, that you would meet them in their need, mighty God, that you would change their lives, Heavenly Father. There's no one else, Heavenly Father, that we can trust in, Heavenly Father. There's no one else that can do, that can save, mighty God, that can provide, Heavenly Father. Again, mighty God, I want to say, Heavenly Father, we've got nothing to lose but more to gain, Heavenly Father. Even if we should lose our lives on this earth, Heavenly Father, putting our faith and our trust in you, Lord Jesus, guarantees us life and eternal life in your name, Heavenly Father. Bless us now during the course of this night in the name of Jesus, our Lord and Savior. I pray this. Amen and amen. Amen. Yes, thank you very much. God bless. Thank you you, very much, Brendan. everybody.